Mushanga amkutuyombi Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube nana ari www.rubirizinewscenter.co.in wano genomiso kwano tufuna kandi ntubantu genomiso kwano tugenda tugamba nsonga zitari zimwe na zimwe izukangu twino omukuru akampurira beka orutawonekiraka wa Katerera Town Council agamba amugenzi Omugurutsi wa UPC omuntu yakozere byafayo wenkawe abenayigambaho abimwe ebyakumwenyumirizamu ebyabenamwenyumirizamu byabe nkoko yabenamwegomba sitore na mujurikirize kurunje munonga onakorera izoba twiza hanu yanorango nyuma tuno environment ebyo buhangwa nibyo ebyo twatayiraho Omugurutsi Kanyaruguru aza nakutugambira bwachi bamwesere Kanyaruguru tuyanzura amazina geye tutanike embozi tugeno miso no kwantutebya twakwakira business nanye nabakira umwanya gwanje kunshanga aha nane kubasa kugira ngo tuganireho kandi mbagambire ibindi kumanya na munongo mbintu ebyabireho amazina ganje ni Banyite Kanyaruguru Hosea nyine myaka yanje ndi muri nshanzu na mukago bwa hati zaba gorosto kazarire tinkazirire kandi tinkwija kuziriya abwachikanye ndiye pensiona amukozi wa mano wa government ntugwa kashara kanje se government ni percent zanje mbire bo bonyine na nabakozi ba government batakazitungirezanye nimba nazitungire nga president okuyagambira abo kuba tukakora government na nabo baroho umurachikaniye mwe tukatumanye Kanyaruguru no ndetse bano kwikana na point jeje yakasara ko kutunga Kanyaruguru niwe abazire banje bakandi barugarukundire bafuruka bija omuru Bunyaruguru kubashire Bunyaruguru bakabazire abana bafire konka kunashire Bunyaruguru banzara bagira ngo Kanyaruguru rero katurebe yabana ko karije kufa ngazaru omuru Bunyaruguru emyaka yanje giye ndukusiya nshanzu na mukaga yona njimariro we niziro ntiyo muri Bunyaruguru na nizina nkwerizire riti kandi kindu kumanya tinkumanya yaba hayina babe babire babe bareseraga amazina okuya watendwe ndukureba gariyo ngirije bitu ninye Kanyaruguru Umunyaruguru wenyine mbwe no bakubari Umunyaruguru emyaka nshanzu na mukaga Kanyaruguru ntonda kumanya noha Kanyaruguru akazarwana n'abana bangahi Kanyaruguru akakoraki Kanyaruguru akasura ryari Kanyaruguru akazato mu government Kanyaruguru akabugana atamunywano witogwe tukuzagambaho miswa nyowe okura kwanje nkashomaho nkashomero muri Magara nahenderera Mbarara high school kuna rugire Mbarara naza Kiremba nkanye nza kushoma kushomesa konkebe bya corruption tuwe bitandikire bikaruga kare nkandi shortlisted konka izebe twabentu za kora interview nkanyica kare kunagire kuzayo nashanga ariho liste y'abantu abikirize kuza kushoma kushomesa omushimon teachers college yubako nagira rubazo mtarumu ekina akozire nkanyine interview ya Kirembe ya mechanical engineering nkakwata trainer na ruga Kampala ekiro ekyo naheza kumanya ngutinda list nkararo mu train omukasheshe shankitan wena benintuka kasese naza Kirembe katandika kukora Kirembe naza training ya mechanical engineering kani koraje metro waka nteba ntwabire omwaka gwa 2012 nibwo nshwera omugoro kamusanga nkayi mutakamutahize nketorora omumuru Bunyaruguru narondo mukazi yamburra nazo muri Magara narondo mukazi yamburra hariho mushi akana turanishe ntishentu akari we gomborora akari muri za
muri mbarara azo go mukino yakurira akakuzibwishento ekere pasika tukatwina hakarwa kabara ha muri nyakiyanjomu aho wow mukasenta hiya aho nyakiyanje aha busera aha mugayo muruka kuyizire naza mu mwabaziyo nko musigazi nareba umushyi nareba juireje nareba atari wabutosha atari wakunu nagambaho nawe akushikiriza murebo mukunda namukunda najanti ninja kuba ninja kongera kugambaho niyo kuyagenzere izobe tuyikerezine nija nagaruka nambuga no mu mwanya ogwo yaje tukanze kwebuza ubu kuna murebere nija nagambira abazire banje amyaka zingayi izobe rino kanye n'imyaka nka 23 umusigazi w'imvumuro kanje umusigazi wakafesi kabonire munonga ntari hati nkate kuna wama smart nkani njwaro mani nkureba na hati toka nakuja mutakusanga muka ukabona utamba tokaburaga kubotira kikaro nagambira abazire banje bamanyo mu kichogwa kike Narugamu nawe yagenda yagambira abazire namunonga akagambira nyine enkuru yajatejo neka yero kubasa kushwerwamo n'abazire banje bajya ngo nanogumwishi neka kandi nabitu ntubanimba tatana ati nimba manya nabona bakaba rugero rwarukungiri twatandikiraho mukamu connectinga muta ubiro bakata bo masaba akata ariho simu nyaburu weekend ankanje kuno in fact tiratwire bwire burengwa kuyahereze kunyikereza namuhandikire baro yajakira akari kuwa birohandikiro mu cyebaroha wagira ko watamu yajakira umenya ngo waheze yajanga no mangu byayanga no botakirabaho kuna herze naiza gamba abazire banje tatani we yagiriye kugamba ubugeni ati mutabano wanje nando mushi wanyu nguyo tina arukubasa kumukuyima umushiyanyikiriza atyo umyezi nkeshatu nazo banjugise izo bari kunjugisa nkatwara byone bya bintu byetengwa banshaba sente naza kazi shingi yaba nkarukumi na bibiri mbona ko zikaza bazisente nyinje munonga zikaza sente nkati njani kaza miliyoni banshaba maroga benga kama 10 zikazi yenyungu hatariho byagerekane zitakize ubiro vampire nabitwara wamara kumuzuga wamureto muka umwana unabanze kuzaro kubanza utakicira mwana mukatera mukazane kikiri ahambagashe kanse kikakubura kibisharagati byenanka byendere kukome bitina ubwo no yabera ari umuntu webey noza korecho beshi we waza kushwera ware tamoto ko mugore wa mureto mu motoka no ruganka kanisa kuzagitwa no botari umuntu we sente motoka teza bezibazo ro wiro vax wogen kiri mutkama kiri vax wogen bajireta usanga abana babirukanga ubwo wagiresire akari umwana wanje akaba nkuruze nishoma ruyonza secondary niwe yabire best man niwe yabira ina motoka akibaho akafu mukama muriza cyumuro kirumba kandi akandeta no kufuruka kuzakashari mukuratire konga kunashikire yo bwanya umwanya muce yafu motoka ndije keri akadindide keri opero ejenyewe ambago ko yene motoka zinga motoka ibiri imbaga sogeneri y'abagore muri barubirizo ni sente je imbaga keri yamani tugeno miso mukuru kirembe manyani yo ni yabire innocent dekaba hati ngo mbi innocent kirembe mayini za huwa biroza babimanya manya ko wabiroza nko mubara uko kwata identity card ugitanko mu kitambara washanga muna nabamahe ba Amina ugisereka ugitomu nshaho nka ukikagatiye baro ukora mu kitambara eragara iyo gumizamu ekigenderwa kiri cyo koreka ngo wakirembe yatahamo bakigira bati ngo umuto natupa kiti yake karatasi yake leta tuone bacishangaho kirembe waza kuruga yaba kuri yaho wabugire nko kushesha utagire no kushesha no shanga bamahe yabo bagenze
bakaba batena munonga kuja mukamu nisente kandi babirizana respect munonga niko twakuzire pamara kuswera twayikasa ya Ruzaro umwana wanje okubanza nkashwera nkagitu nkagitwa rukumirwe na shanjune biro mu kwezi kwa 8 rukumirwe na shanjune nandwe nazara first born umusigazi okuzarwa nyo tukazarwa turi abantu bashatu n'inyamujo nyenka na nabishye babiri twena turuho niko turi nakurasa abana nagumanye inzara ntyo sebuna kizabana 8 tukakomaho ukazara amuzomwe kandi bose mukano cyekwe kandi okuzara kwa buriya okuwa birozara niwo biro y'umuntu hariho abazara abandi 15 18 ebo niwe by'ubwiga ubwo no bwiga no buri umuntu w'amani konkanyo we nkazara 8 Tino tugenda omiso twamanya Ruzaro yeye kandi abana bakiruho bona baro abana banje kamana kasinji kandi kabashomese bona binemerumo abakukiro bwingi binemerumo abana kababiro bashatu nibo batinemerumo abishiki kasharuzo zayota nko kwatugambira wa kashari kurasire munwana wawe kagena kurasire munwana wanje ogo kandi nashanga ukwetegeza kwa Banyaruguru mbona ko ubu bakabagira itema oshomere okozirekirembe wine hakasente abantu bakabakwata kubi nashara mutuka kamfuruka nankanyazire kuza mitoma konkobwe kuza kufuruka nkana abire mukama kuza kuruga kuza kuriya okay takishirokwe muri ba business center izuka ngutuye no mugenyi witorona kurera izoba Omugurutsi Kanyaruguru kandi twenda kumanya kuba mutorana mubuza twenda kumanya ari Kanyaruguru gwe turana kuri byafaye bingi ukiza kwamaze kusubera wazara ubutegeki ningasebye ubutegeki uzobiza mu mwaka ki omwaka gwa rukumirwe na shanju na mwenda urutaro rwabo rw'amani rwa Amin no bote na n'abatanzania abakombozi abaserikare abo kushangana abire ndiyomwe mu kanisa kandi umuntu wabire ashoroza sente zo kuombeka kanisa eje yandeke konga kandi yo busaba dikonet konga ahabwa omuhahoro utwabe twine akari munywani wa Haji Muhammad Kadingidi kandi mwena abasilamu n'abaprotestant bakabakoragana munonga ati Kadingidi yaba vice chairman sabadiko niwe wabwera nyange niwe yabirari chairman wabombeka bwe kansejo rero Kadingidi ari vice bakaba mweto hogo sabadiko nobora nyange n'icyo mwiziko kandi bamwita Banyenzaki achibaho anga yayigisirara akagenda karo bwanyuma nabasekretare wabombeka mbweno bwire bona kanje na Kadingidi ntuza kurundana sente zo kombeka kansejo ate abasilamu kuba bebande na Kadingidi bamanya sente zikushorozo nzine nyende kuzohereza abo bota babe bar Tanzania nkabomwe ombantu ababe bari halisi yo kwitu akabaho wishazo wizireho bakandi bamango uri umuntu wobote omuntu wa protestant we nakariyo wobote na hati ncho kurebera protestant baba kuciro bwinye bajyamu naba UPC na wazo mwenaremu ndotekwa kweto wa UPC manerizo bahino umuntu wangambera ngo butege cyo bwito bukahoho bekabazo mbwabo namujante na wakora ki nyonje mu system gasitwa kumango omukuru na hostel ni yejo system yabera ari ni yejo ninjaguma mu system kusya rango wari kwitera aranyetere bama yangu hati ya niyo ine chikapa ngo ninye ndikuhereza sente aba intelligence ababe barakasese bije bareba wishaza ntwenda Kanyaruguru na shete ntumwenda wishaza kuyaterebera wishaza kari munwana wanje abo kuba akari umusiramu Haji mwebe kuyizere narambura ndeke nkani nshubura ndeke akarabo murba Haji ndibamureba batyo
kwizire yaka kwanje nyonka nyo chai na hati ni nyo chai fresca yanje ameza te kubura akaromboro mu kakiyomba salamu hapo ninga kuruga karichitora cyo buzaro no buzaro no banje na hati nanywa chai no kubabya kwendebero bibiri nimbe marantari entarire kunkana ni nyo chai yamate kwizire yashanga fresca ameza akauntambwe na ahungurize bintu yashanga ho mugati na shukari biro yatekajega mu hoteli yataha ateje na hoteli nta tuwanoenda chatana nyenda chai itashitama na mahachai yanyo kuyahereza naza kunshasho najata kuhereza kunkate nakumanya ati ninye wisha zova reserom yahereze kurabomba salamu tino wa mwakirire kwihogo akaba mwana wanje kandi akantwara nowe omukaye yahisha zari Katari district ya Nyanjuro mukazi kana no mukazi akije ya mureta togu no mwana wanje mu Rubunyaruguru atabi intelligence kubize nibagama ngo nibenda Kanyaruguru no warushoroza center kazohereza Tanzania akazohereza Obote owisha zatararire omukasheshe nkashanga ntegerize ndeke ninza kwigure duka yangamberana n'abasiramu bagenzi baro karo haje birigigi haro haje amadamato atabi intelligence nibakwenda abokuba nokoragana n'aba Obote aba Tanzania ekindi kwaburo obo ine emitwari etano mbona kuburiye kazi recent zitakubasa miliyoni kachikumu buhati wabo tazine abaza kwita na wabo zine ruhangana warakwemerereho kurenga bayakira sente zo haza bakureka turema kasana rono bugutana ronde emitwari etano ngwene kabona nkati kunaje unagire kwebuza ho mwana wanje atazazayire uzomwete zayire zahire tinkwamanya zo wa mbuto zahire tinkwamanya ati nyine wunkumanyayo kinyingwa echo mugisho murungi kadingida kabayizere nazo yo mukasheshe namugambira nkashaka basira mbona biviro akadingida ubwo nahirize ku rugo wa mwebe na kuna kire yanga atebe nakugambira ntuwanoganira ningabo kimanya ati atora umunwano wanje mu Rubunyaruguru tinka kubiya kandi tinkwe nagire cyakubaho takimanyira narwanyeza nazo akadingide nkashanga mukaburi mukashishanka ibiri nashanga basira mbona bari aho mu riya akadingide bona bari amikeka nataha kuna ikiramu byangu kadingide ati karibu nashitama umukazi yarete chikopo cyacha yataka kuyakiresere nagambira kadingide kuti ninkwenda akimukira kutwabe twayikankari anto wishaza ngambire nevi aba intelligence kuba kunyenda akankwata mukono twagaruka yashikaho yabagambira mwana mwenda kwita Kanyaruguru muitenyo abanyaruguru nubo bankuruze nkuri Rome Kanyaruguru akanagambira aba intelligence akanagambira abasiramu bagenzi babatiriye amazina maya abasiramu nubo babataye amazina ati mwana mwenda kwita Kanyaruguru muitenyo we tinkwenda umunyaruguru hagire kimwe mukoraho abo kuba nubo bankuruze bona bakarebana nazo munju naterera ombero bice ndiyo mumbantu eze ejo liste tukagije twadireba bwanyuma amazina gabegaro kandi liste na anka liste kandi yo akabira abantu kama kumyanda no koza kari wano kizuka aka regional officials office bakani bamweta mare go wachwamba kandi akafa akavuba kambuza wogo akafanka hati nincha karinye na benenza kurata ekirecho kuyarira fuire abatanzania baretwa mu nkombe nkabavugana buruma abokonka nakimanyire kundi ya list na no mugenzi mugasa abantu binja bari ya list kunkana no mugenzi mukasa na bakafa ngamuhicumuro kirundi omuramo ninduga kuvugana bamahe niho nashangire abantu bagama ngo murambo gwa Mario ya muhando gukuza mushumba aho hakidangare nto baguye urutero na ruhezanti abatanzania ko bizire tingumanya yaba bene bamanya yaba be batakumanya eduka yanje kabe kingire esibire no kunizerana n'umukuru wa birabe bembire na impekere mundu yakayine mundu ibiri impekere mwe na wayine ndijo twebembire bari abasigire nyuma bakija bacu eduka yanje batahamba byamo uko bakimanyire nko ntari kumanya
nyoko nabenda kuriya oyo unagenzera nawe yangambira ati shahibirize kiro ngiza kutere embundwa omuchayi cyande cye primary omukuru wabo twabotiti ekirecho nagambira abantu yangama ngambira abantu kunagiye kwikobanya nkashanga amahedi y'ijwiri ari umusije w'umusiramu bakandi bamutekateka ko bari omwe mu bantu ababene bahandika abantu abo kwita kuri nizere nti bagamba ngo abantu babuza abantu uriya no hangu ni Kanyaruguru bamugamira mu Kanyaruguru ngo guyije ubwo umusigazi bakaba bamukomera kitambara kiri kwera amisho akateka amaju yajya Kanyaruguru okufakwanya no kukira niwora sharemu kundanda kubihize kundanda kujumire kundanda kozireke ompe yomfa nkamureba kandi kantine nawe nshonga najya ntumukomorore tine nshonga amana gugiya nkai kandi zukane ukori aristi kandi aristi yo kuzagama batakamwite nyowe byo kuhore nzigu nicyo kintu cy'intende kandi ubwo mushije akafanana ndahira nabona benza Kampala namushangayo akagambira abantu abuyabira bayine atkunoja ngo mushije akatariho tenakubirendo Kanyaruguru ukiro kufa mshirantyo abatanzania batahamu abo no bayambere akira atatu atandika kugira mu busingi ijame rya rurangaranga kadisi wo kubanza umutegetso bwa bote anabatanzania batahiremo kuyakire mu bantu abo baronzire tuza kureba 10 nkambarum twaronda okuturatebekanise Bunyaruguru atwiza turiyo embozi yatu yatandika murumba Bunyaruguru turaza Bunyaruguru twaronda abamagomborora tukatwina amagomborora abiri egombore yariyero nane ya magambo ne ya Kichwamba ya magambo ejeketa roho yarugireho kare mu Amin Konstitution y'Abanyaruguru ekene amagombora abiri gombo isaza y'Abanyaruguru ishaza ryona kurga Kisenyi Kichwamba ni yabere katerera yona Kichwamba ni yabere ne kwata katerere kacaba kara ekwata na rumura na no rushozo rwa kabukwiri atkuna arebere Kichwamba keri y'abantu ba DP bempaka abempaka na hatiro bariba abatakwenda mu protestant wena kari wa UPC na wabolyo wa kibine ki wa DP konko yo mu protestant charetera bakaba kwecengera bakaba manyangurazi manotekwa kubolyo wa DP mutebekarisa kuza Bunyaruguru tuza Bunyaruguru wiza nkoha omukuza kuba nkoha nkandi umuntu ushomere hati tuza kuronda abamagomborora babiri mu ofisi ya rurangaranga kushikamu nshanga abanyaruguru nbingi babakaturiki kandi aba protestant nibake nabo cyo tokakwata aba protestant babiri okabata umwishaza ngambira rurangaranga deka gomboremwe etwarwe omukaturiki endire twari mu protestant akwikirizamo ankirizamo kutuzabyo kushoma nshanga ninye ndukorufayinga kutunge gombora ambuza omukaturiki no nzahonyija kunu mbuza orakozireho mu government ziriye zabezireho nshanga Daniel Katugano akarakozireho mu bya mutongoreza mu government mu butware bwo mugabe ntikatteyo Daniel Katugano mbwene kanye buza abantu na munonga kanye ubwo witinyakasaro na munonga kanye buza ari muhondo kusya obuba twesere nyona muhona na Daniel Katugano rangaraga Katugambira icyari kwenda gukora na no kuturaronda bemerukana n'abakungu abantu abakukira ubunye nkanta kubamanya muhomya
niwe yanyambere stop reka stopingira aho tuzoka cyo mu kahumuro nsagaruka tandike embozi ya muhumya wakamuta akambuganata kandi ukuza kutandika no kumuhereza ubwenje bikabita utakarugaho ukiri ya Rubirizi News Center. Umurebe wa Rubirizi News Center kurukayo mu kahumuro ketu kandi tukiri tugenda umiso twine Omugurutsi Kanyaruguru Isaya Oseya namazana gagumire Oseya ino Bible ari mu tuje no miso na no kumanya imbere akoko iri netambara kandi Omugurutsi Kanyaruguru ayine byafaye bingi twanda kugira ngo bibona bigamba bamareyo tubasa korara onka tuza kuba tugambo bice kaste icurungi takutugumiza kandi kutukumweta na ikiriza kubona tutayira tuza tugamba no mpora usanga twayikana na Orugyrndo rwa district ya Rubirizi boko iri netambara naho bana twanura ebyo boye bimbeze nabone bata umbwiro tuzabona tutambara mpora umugenzi muhumya tutaga mbonyera bana tubagambe akatonena na Omugurutsi turugiye kuzika ubuzo bamanyuta ati tanchera umugenzi muhomya akari umuntu w'amani ombyedini ombintu ebyentungu ko mu Kanyaruguru akati ne Rubaju akari mu protestanti konka katafayo y'abantu protestanti yana mu Katoliki amashomeraga kuciro bwinjo mu Kanyaruguru akagakwatiraho na munonga katerera akataya amashomero mingi yayombeka y'amakanisa yayombeka yo maramzo mbwena katari muntu orukushororo mudini nk'abandi kuba batekateka mu madini ati kunagire kuba kunahirize kuba we gomborora namanyiraho abo kuba nkashoma nabo mu kanisa na nabazire banje bakaba ari abantu nka batanu abashije bakuru abatandikirege kanisa ya Church of Uganda mu Kanyaruguru yandekeje nibo bakaba batemane miti bakabekorera nemiti kuruga kuno ahampa agitwara ndetse kilomita nk'ibiri abazire banje omukazi na n'umushije bagaburiyo matwaro muti atware mingo birere byo kubaga naki batanka batyo natanka kuba manyanga kandi we yanyemerire na no mudini nyoni nza kubatizibwa Omugurutsi muhomya umbono so wa mudini wo Omugurutsi wanje mudini ata muheru kunahirize kumumanya yanyambo muri ebyo ate nabo gomborora nangu nkatina kuza chwambo mbaka turche naba DP na ine ngunze ryeru ahabe hari abasiramu bakaba kwatanisa n'aba protestanti na hati na kushoma kwitu aba omusiramu akataza rugazi akaza ndeke ati nawo tuamanya na tutyo kusya obu kunize nagambira tatante nagambira rurangaranga kundi kwenda kubugomora mbere byo kuza kwanzura amanya kutwemeka kuna mugambire nti nyenda nzerieru twamba tinkuza yomba DP na n'abakatoliki muze akajata tinkwenda nzerieru gendo zo mbakatoliki za twamba ebikorwa byawe nibyo birakubase twamba kora koreje nujya kuhakora wakora kubi na wazarieru wakora kubi nabone kurema iwezo ahantu hagumira tandikira hagumira kwatandike mirimo rurangaranga mukashishe kuyizira abantu bakaba bakimanyire kundi we gombora warieru Daniel katugana ko ari we gombora wa twamba okuza gukora ebyo ite twatugendekero twatuvuge gari kuza bushenyi ukorwa nkeze shaho kubo buri nkomurya zikibasha ibiri uvuge gari yawe ibirize kero mukamutati no muhanda kandi buri bwabana nkeje bwentaro kashibuka bitahwire hebi gutorona obusinge bukaburo uvuge gari na abantu nkaba buri wa Amin n'ubobwe ubu bwahwireho manya hatize kandi timpa turiyo nturonda wewe utegetse bwiye bwa nanka bwa bamzeyi bobote ya kabiri ati nkazayo namugambira rurangaranga ntanahindura konkani nyenda twinjira kashitre yaboche ati nkavuge gari nkani no mugenzi ka Burondo na Rugakigabiro nazo nagambira rurangaranga naza kwija nkanyica kare
ntati nahindura tunagenda kuzaryeru ngenda nze Kicwamba ati kine nshonga ubu twahirize kuronda bemeruka umbemeruka bunaronzere umugenzo muhomya Kanyamba yangambira Kanyoma George William kuyabera ryo mu police kuyahumwire bari katerera bas umbemeruka babuna benindonda Kanyoma nkamuta kubo muruka agombora ya Kicwamba okutwara umuruko gwetorwire gomboro niba biroro mukama nkandi mukamo kama wa Kanyoma ati kuna herzi izuka ngo ina advisor wawe kandi arso wawe nyene muhomya wanje ati izoba kuri yashire konkobwe nkangambire Daniel Katugani ntinabaza kunyeme karyeru nti nyendo boro nanye kuba araheze kunyeme karyeru Surume tuze Kicwamba ukushendekereze konko munda nyoni imanya ekiro ati rangaranga kuyizire namwakira nko wegombora wa ryeru konko munda ntumanya ngo yes yatanta kurangirira abategeki nanka aha wegombora wa ryeru abantu abakandi bamanya of course bari nyo wegombora wa ryeru Daniel Katugani atece nagamani checho yarandi yatahona nabemuka babe baruho nabo bwe nho twashire no Daniel bamwemeka ryeru Daniel nakimanya checho akata kuchimanya ngo kizacho mugambero ninga nakukimanyira izo yaya birata kuchimanyira izo bakimanya Kicwamba bategerize Daniel Katugani kuyahirize korebyo twata mwabemeruka ata mbemeruka tukashanga enamba y'abasiramu ikayirinje nyina suggestingire kutamwabemeruka uwo murko unatiremu akari mugenzi ntambabazi Kanyaruguru namuhomuruka gwandeke nagenti bamuhomuruka abo bwire uza Kicwamba kuna herize biti naheza baheza kutebekansa nyine nateka nyine nabendi organizer wa chamushana ya gombora risariyo nazaga babakamo Daniel akatebekanise Kicwamba bas kuna sijana bazari chamushana nyo nashuma naza Kicwamba wanje abantu batari kumanya n'icekero Daniel ukamusanga kuriya amakuru kandi uti yasigara ryeru we nkamwesera hambage yanje nbanyemeka ati yabo yasigara namusiga kuriya bategirize Daniel konka amakuru gakagagenze gashikireyo Daniel kuba mutacwamba nanka ryeru Kanyaruguru kuno wari kwija nazayo naza kuvinga yakuri isyo bashire bakanya bisa kija shanka manana akanyanzura kabo domboro umbakozi bawo abo babeno okozesa Omugurutsi muhomya obwatu bari omugenzi mukama muri ze cyumuro kirungi nibintu cyebo wakosa kumugamba muhomya akari umunyagi no muhomya naka Kanyoma kari umukozi akayi experience yo police nco namuretire nkamuhera omurka gwo kureberera icweke kinabirendum konka kunagire kushanga nkanirwa cyabakara egomboro abantu bakaba batari katerera hakatari yo bantu bakaba bake munonga konka abantu kubabe bajya nkemishango umuntu yarwa cyabakara yane jahagomborora akara ro mu muhanda abase kufika ahagombora yansha mukaga zihango kana no garuka yakate ko kuraro mu muhanda abo kubahaye kuna kirebere nkaza bushenyi nagambira disenti nyenda katerera bagihe gomborora abantu bacyabakara babona bakancereza mu mbona ko twatugambe kintu cyuru omukuru Kanyaruguru nuwo muntu ayatiro egombora gombora cyejo ne bageta katerera sub county ekeriye mbuga yo muruka egombore jogwa yo muruka Omugurutsi Kanyaruguru bati nuwe yagitireho bona abanyakatera mu manyangu izina katerera ryona naneje gombora kufuna okwetegeka no musama mukuru ogo tuje no miso egombore jo ekeriye mbuga yo muruka abemeruka nkanye ne Kanyoma kana akoraje namanye biragiro namanya bwebembezi
na suggestinga Kanyoma kuba no we yaba we gombora yakaterera egombora ryo tukagigura omukazu k'ebinyansi kabomere nawe no budongo awari muyenga arnankeja aha hari hata hari ari egombora hene egombora honyine no twagigurira nkazayo twagigura omukazu wako egombora nayo meka Kanyoma wabane wamwemeka namwemeka yaba uwe gombora yabo gombora wakaterera twagira amagombora 3 nasigaza ejemero kendi enanka wasigaza Danieli wasigaza na wahati ejeriye gombora ya Kichwambo kwe kugenda beno kwe kwetana ni wabe no kuraba amagombora babona ni wabe mukama wabo kasi wa UPC no mugirota muka UPC mukajega yara munonga mukafana mu businge bw'amani ombona kuburiya obusinge bukaburu nkati omwenarem nko kuburu konka nabwe obona kubwabo atokwetegeza kwa abantu nkugenda nkukirakirana echo wareba hati nchakano ujya kureba ikindi cyahinduka konka nabwo businge bwaho bukaburuho nco kurebera ibintu biri kuciro bwingi government ejero ne yongerera habyabireberuho na plane ziri kukorwa no shanga zikaze plane za government eri Omugurutsi Kanyoma watu bari umugenzi tuherekere kumuzika nkamuzika no kumuzika nkaba UPC mukakora umukoro gwanyu kandi twagureba konganyo kantari wa UPC by then mukumuzika bakore wa NRM kandi wa UPC koka omusayi still no gwa UPC naza kugambira ko na rugero mu UPC nyina beninza kuba chairman wa Kanyaruguru ahwa UPC aho no twenda kumanya konko mbona ko obo mutabano wanje akahereze kushoma kandi atahiro mu mahe nkani ndwa bushenyi kwakire papura byo kutandika gukora campaign za UPC nkana iko mu nkombe mutabano wanje yanterese mu kuya passinga kandi kuba muta mu state SFG cyacure kandema nindugo mu rukiko rwa UPC ejene NRM mutabano wanje ari kukora hati nyonze kwakanisa mutabano wawe nze kwakanisa mutabano wanje noma yantukora kugira ngo abana bitu babona aho bazi nkazaha nabyama tinda byamere tindarire uri no yubuzo mu kirere cyo nkoresha nkasharamu mukasheshe papure babe vampire na kutwara bushenyi ndagambira rurangaranga na nakachikwa kutwa bentu stama katuje abantu nkabatana najanti UPC nyona direct onsasire ni nkora ahagwa abana banje ngo babeho taranyigire akagamba bingi ajya tabana ndibakore byabo nanye ninkore byanje atabana bari mu movement nyondi wa UPC ntiwa mana goyin ebyokozere tibyo ndikukora tibyo nyine papura byabo nava hano wayakana uko tasokutera aho ninye nasuggestinga nti Kanyoma abeno yaba chairman wa UPC mu Kanyaruguru nkija nayo ta Kanyoma kutiza busenyo mu nkiko bakwe oyurembere UPC najoga mu ntyo nazo mwenare yaba kwagura mwaka cyobiro kaguriye mu mwaka gwa chenana chenana UPC najoga mu ntyo nazo mu UP nanka NRM yanyakira Nakugambira NRM ngekera NRA NRA na hati ndumuti nyine nsonga yono mu NRM okuna birende mu UPC na hata hano kwende Omugurutsi Kanyoma tumuzika norango enzika iba muzikiremo nkaba UPC konka nka government na nabimwe byakorire government ngo kuba mukwase gombora yakaterera akareta amasomero akarete bikorakorana akakumana nitaka bilirimo akatereka katerera nko mukuru akampura beka kwabe na bigamba ndishukuteka hise mikwane ikora cya mukorogo hati namazima government ne gamba
nokora ebintu tuba kubireba ko kuba wafire nofa nabyo konko mu mazima hariho umuntu ariko bakozere ebintu na government wishimire kuba ne respecting kamanya ngo nanka kakoreki konka government hati ko kuba wafa nebyawe bwakozere bitkanyoma akabe yazikirwe nka district ekabire yamuzikire abo kuba kagikorera akakorera Bunyaruguru yakorera Rubirizeji n'ibintu binge byakozere kanyoma ugumu muri katerera konka mbuye neco ko rukufa ofane byawe ekirungi no kusiga hwizi n'abari kubana bakumanya bakagumana bakugamba muri wa Rubirizi Center turi mu kwendera twenda umukuru Kanyaruguru atugambire umudakikemwe bimwe akubembuzi niningwa nso kuza kutwize tufunena na program atugambira Orugyrndo Magara game tubase kuba tumanya binji ebe kumukwataho ikigambo cyo cyakaza kusigira umuntu ari nakureba kandi ari nakurukiriza icyo kwasa kumugumamo na nabi mu story yo watugambira icyasumukwana hamera ekindi kwenda kugambira abantu abari kutureba n'abakuturukiriza niyo naza kugambira history eyanje kunkwataho na nebi nakozere nchende biro na bibiri nibasa kutako konka ekindi kwenda no kugira ngo wabo kiriyo munsi n'amazima abantu bona tubakabirebe byo rukuba nokora kandi tubakabisima konka koriwe ekyawe cyo rukumanya ngo nikirungi kuteganisa umuntu wena abasa kuteganisa konka iyo mureke kora ruhangana we akuzimura kandi no kubika records namwe ntekateka naza kuzo okuya unazo mbyo kufuruka nanza kuretera list y'abantu ababireho abamashaza muri nkore yona okuya hate yinyine yindi kubasa kureka kutunga ne yamashaza go kwa amashaza nkata nageruguru konka list yone yamashaza kino bunagito mu ihurire ryo aroriste yo aresire ni yejo aroriste yo eritu iwa chama na guye turanagamba ni yejo ne wasa no shot tinkamanya yani yejo kurwa ko mu Rwanda ababireho abategeki omurinkore iryo listing yine amazina agugona ngiye ababireho abamashaza omurinkore yamashaza 10 iryo listing yine konka noreba bo kugira ibintu bingi nyine we kodi nyingi no wakosha aba reporter ya P6 okijene njine kane eshirikirine wajireba no shoti na reporter ba Jimperizo nakuya hwizina noreba ryakora you keep records abantu bakari bakababika ukamubika kurunje ibintu abantu bakari Nijatu tuza kurenga hanuya Omugurutsi nza kuza tumutayayireho on program yitu yo kujimanya reba Orugyrndo rwa Magara gawe tutebeze atorezana na records tubase kwantu jeno miso ningira ngo takarugaho nasigarana cyo Ramadan kandi akamera aro Sarifu murungi